Jadi pi baro ngap dia sebab yang pi baro sya kanika YouTube channel ko jonga ka bamenta kasngi. Dia menta kasngi dan sya ni sya po seorang dan shoot mo jang ko ka film bal acting sakama. Dia ngi mi dan scene ra menta kasngi dia ni yo shokai tingi mo ban chuli ya kai. Dia ngi ban likai sya tikul ka pak bal mi thamai mo ka bal acting ka Riverside. Dia ngi chuli vlog ka bayo tingi sapin ilang sya pi mo ka jing internet jang ko jaka. Dia akan kan internet kan video buat sepi dulu ada pendekut buat saya enjoy. Dia mentang nak ya boy hapsiu syabai entry mah buat pita. Hapsiu bai entry syah hang ni tinggal ni rosh di syapo. Dia ka bai parking mah. Ki heavy vehicles kide sampo tu mah ki light vehicles light po two wheeler atau kane di jaka parking hamne di bak pijai lale kam freak mam ta namari kaliru ila pendeng lu tai gumnya larus pak pala la pendeng tai ka kaliru ya ni dan bos sang tai ru tang di drung no sti sapa ya bima tangi hap rung nang ni pe kabai dong jadi jang bahe lai po jang kelung apo dia view ban sundur wedding rumah ni shooting film dia tinggal dan laingat menta tinggal yo ban rong hang ya baik dan ka Titanic ru hang ni mah bapita bim dan kam ban syang kim ki cruise fish wan pet London Bridge time tang nyarung nak syapa mah. Oh, yuk ban set hang ni deh. Lap boy set rumah. Love Riverside. Yeah, kayak yang ke London Bridge hang tema. Ke basah kan ni ke Jakal ada view ni lam yaki kelung kemendawan family. What couple rumah. Couple ru ke basah dia ngiri iya nanti London Bridge. But do not throw rubbish. View ban Shong Liang hang ni ro Shong Liang bagus tenat ha do plang itu tenat ha cakap kan pen fi pelun hang ni nyaring mentah kan pen fi kan ni cakap kan ni kadik badang supli thamai Shong Liang hang tai jai bambot popcorn tip top. Damit kemud kimet light kini mah. Kimet light. Dia kata pada jalan jakalak ka jeng belum hang saya menyelami kuan jafi layak ban lek kai hang te. Pergi dok ka pergi dok ka. Dok kasih. Itu sibuan ada ka. Begini le jam. Ni sibuan ha. Begini jam. Sibuan dok ka. Ya, epikas este, ketika kali yang berapa muda. Dia mentap dia yang ini epikai no ya itu yang terabang teh. Kamu imat jakashat ini kete. Itu apus derda. Oh, kadai jakashat fin ya. Bapida baik. Ada piwan kai tu mah, ban piknik piu ban shed ru hang ni. Baik kan ya. Kada pai tu. Mulur finyo, shendrai finyo, sendru finyo, ladan depan tu. Kami du kadan hang tu de klik tenat ru finyo ban syang pai hadin jo kan ni pada pintenat hakidan pikiwa. Pikiwa mah. Kan pikiwa hang tu de hang ni pada rang deh. Under construction mah. Dan senah ni. Istanat dia tu. Dalam ada bahala syali dia kalau istanat bahama bapita. Tapi diberi undi gila isyat nanti gila bang piknik kerja. Dia hadian jangka tu IM kadang kani kawa hang ni. Dipikir ti kawa. Oh ya tan nani nawa mon deh. Buat berat je buat. Dan dak khat ni.
ดอกค่าดอกทลีนัดมาลองทำตัวเฮ้จะใส่เตียงตัวมาหอมลองทำตัวเฮ้เตลิปิดนัดสเตย์yaเนี่ยjaga songkai song pengat hang ni dan biang hang tu itu nat flyer ban songkai ko masang gini kelung hang ni ben kisho telah siir tat tu Cái mình ta là dọn đuôi thầm mai, bị xong bật ngá. Nì, phi tính công nữa. Itu siapa phi tính công nữa? Phi có nhập trong class you? Trong class 1. Yeay, flap pilih kat bahan ya. Apa class 1? Yang ni ada buat ini kepada ini kelung, ang hai. Hai. Ringkat bagi dikipot ang teh. Ang hai wet. Hai. Ini songkai siapa kita gila yang lain tambah lah song manga. Kamu songkai sepang. Kalau Ani siap nak. Loko macam tu. Pelan ni. Colombia mah. Ani. Ya, macam mah. Sesenat kan ni kak. Jaga song ni mah. Dasil. Dasil nam sikira. Dasil nam sikira. Boys, siir nam siir. Boys sikira nam sikira. Ya nak. Ya nak. Kau ya, pan nama pindah. Hujan kau paham tak semua kena kena aktres tak? Kan? Siyang nasi di kilau yang lain mah ni. Tapi dapat. Bayar kan? Kelung rang bak kilai syong ki kelung red kia pekai. Kabiang. Semua ini nanya apa lagi? Saya lagi sama. Ki kelung red kia petlan ki kelung rang bak kia syong. Dia jam tadi telah sebangai. Dia beli jam lah ni ro. Jam. Jamek sure. Mentah pedeng ni yai kai so na. Sak syete. Li yai kai sak syete. Itnat mah ilang pengat. Kalau si Faru baiklah kira akan kejar. Itnat no tu so mana dan so senamah ni. Nanti harum. Nak hayai kai kum tu jai. Dah piwan shooting ru sini bas ha, dah piwan let photo shoot yang wedding mah. Itnat ha. Kini so. Kini so ni. So you ni. Menden ni like one shoot hang ni. Uni. Ni so ba mis nama. Pik. Tu. Eh siap. Sepi. Bila siap dalam senam na. Iso sah. Nama, bayar ni lah senam ketinggal. Dapat blueberry lah. Tenat deh. Ini pada ikom badai sak maret deh. Ndai masak maret deh no deh na. Ikom sak maret deh. Thank you Lord. Kalong tangkum ni, kasi pelun baik kum tu. Tanggap tu hi, fiyo ban songkai hang tu. Noh. Fiyo ban song ling hang tu. Tiga London Bridge hang te. Tangkum tu hi, nyat pelun hang ya. Pada kelung te kila kemen ha kila yo ban songkai hang te. Ni cakap kalong tangkum tu hi, kita nak bah pada. Tapi wan hi dah pada lajang keman, kita nak bah. Tenat ha. Teknik teh rudan. Teh bak pita ring prabayaring, pranang ring baik kemnya. Adin jong rudan bak pita prabayaring. Nice. Tek sentiu tenat ha. Badan sentiu. Tenat deh. Hang ni ada. Hai tenat ha deh.
Tikan ni kejaka kalong tangkom ni mau bak pita. Tangkom ni. Ngi hap ni lik no. Thai nak. Thai no selayeng ti dan kiwi actress tu. Oh hai. Ini aktres Riza. Dia ada atas makeup artist. Berangkat first nam. Tingin habili pai no mau mentah nama sepang adan shoot. Pergi beri ulas tangwan nak bun. Ingin perkut naruh ke video jeng itang hai ni. Ngisi kendu pada kuipat ke video. Bye bye. Bye.